No, sem videl pa en trik, kako podaljšati svežino avokada. Baje, da če daš v mrzlo vodo v hladilnik in vodo menjaš na 2 dni, da zdrži en mesec. Če zdrži se par dni, je to, grem testirati. Gremo v trgovino po zrel avokado, kaj je v nulo že pripravljen, in ga damo samo v hladilnik, v hladno vodo, na 2 dni zamenjaš vodo in to ne bi bilo to. No pa da vidimo. Po enem mesecu v vodi, presežem na mojih otrocih, po enem mesecu v vodi je avokado